Ah, kalau misalkan itemnya ke skip, skip aja lah ya guys ya. Aduh, tikus ini lagi. Aduh, salah guys. Mental lagi. Oh, ada bullet tuh tahu. Suka ngonter ternyata dia. Maaf guys kalau belum ini ya terpar-sempar. Ini artinya apa guys? Kuning-kuning guys. Kayak ini deh. Musuhnya dua lagi. Ayam assassin. Wah, sakit sih bang. Empat loh coy. Aduh, nggak kena ya. Suka nggak kepencet itu loh guys. Stick gue delay. Sakit guys kalau kayak ngomong-ngomong. Tiba-tiba suka suka ada bulletnya anjir. Volcano. Oh, kalau merah iya itu merah tuh berarti deket ini ya. Hah, ini apa guys? Kok ada hijau di itu? Gak ada bro. Volcano. Tiga doang mau jadi apa lu? Aduh, gua takut deh. Save dulu deh. Heal dulu gak sih? Cukup. Save dulu. Takut. Save it. Bentar dulu guys. Bentar. Bakar Rotska dulu kan. Yuk. Aduh, baru mau ini. Volcano nih guys. Empat doang lagi. Gila, jago gak sih gue?
butuh duitnya sih buat beli item. Naga, bro. Udah kayak burung naga di sini. Well, how can I sneak in? Sneak in. Ada yang lewat. Wah, naik itu dong. Kejar, Bang. Oh, nggak bisa. Gue kira gue gerakin. I see good meat and fish. Sir Frugal will be happy. You bought a lot recently. Is there something going on? It's not the business of a merchant like you. Okay, okay, sorry. I'll inspect the load. Oh, mencet X guys tadi. Ku pencet loh. Seem to be okay. Wah, nebeng. Pinter banget. Untung gue ngide mencet X anjir. Gila nggak ada tutorial lah ya. Gue ngasal loh. Mencet X, sumpah gue belum pernah main ini. Sama sekali. Kata gue kok ini nggak gerak-gerak. Ngide banget gue ngide. Itu banteng apa-apa guys. Tanduk kebanyakan amat anjing. Made it. Save dulu gak sih?